nimin march ni somthum le pakhat hi NLD party in sarkar tram amhan meka ahun top ni tur ania sarkar dinglai hi sipai fir fiak ten thunei na lopong lak lo sela chuan nimin hi an sarkar tram sangni som panga tanga sangni som ni an thaliam ni tur ania sangni som ni November ni riata thlantlin NLD MP thlantlin tharten voin kum sangni som ni pakhat April ni khat hian sarkar tharmo phurna an langei tura ngayani kanthria tuangin ruah manangin thil akal tak si lo awangin CRPH chuan mipui sarkar na chelai lokin Myanmar ethnic armed group shwai tu te chu political party dang tenen in ron tlangin thutluk na anlo nei diam tuangin sangni pariat Myanmar ramdan pui chu thiatin federal charter tharin sarkar thar andin don ta ti CRPH thupuang tu chuana soyani federal charter chu kumsang khajakwa somkwa tanga sangni pariat in kar chung zonga Myanmar ram pona National Council of Union of Burma NCAP 10 anduan ni in Federal Democracy Constitution chu abul thuta mangin siamania NCAP chu sang khajakwa somkwa kuma MP thlantlin te kha ni in sipai ten thunei na an hlan tak lo te an nia an ma ni le Myanmar ham chi sang sang te din polani he sarkar thara hian tu tinge teldon ti chiang takin riat ni ri lo ma se NLD le party dang dang te tang ruala din ani don ani dan pa ngai angin hun pa ngai ya tluang tlam taka din sarkar ani don lova sipai fir fiaka che ho do dal tura din National Coalition Government type ani dona khovel ram sang sang pompuina amamo don ani Federal Democracy Union ram din tumania Federal Army po din ani yang aims and objective le norms thataka duanania political map mumal tak buat sai ani bokani Federal Charter chungchanga ethnic national group tenen indin tokna nein hun senga buat sai ania CRPH din tran tira tangin Paul Shanshan nen amal te te ya indronin FCDCC nen soi ho ani to bokani tuna hian mi puiten sarkar tharin aken tel tur Federal Army chunga hian beseina an ngan na salheya sipai thuneina a chille an mani le an pute ham thatna chawadin tatma do tia ria sipai fir fia kho hian mi puite nun na ven him le thlamuan chu soilo mi puite ti thlabara mi puite nun na hlu tak suata that chimi tu te an nia democracy zalenna du tu te din generation Z rol thar te telna sarkar thar chu Myanmar mi puite chuan an hak hlel to hle ani CNN News reporter senior le sulnu nga tak mai me chawai sen Clarissa wa chu Myanmar ma sipai te che dan le an khosak dan en thli thlai turin Myanmar ma aluta avoi khatna tan rengon khopui fangin sipai te an re thuap ti hriatani reporter Clarissa wa thi kumsomli le pakhata upani in apasal Philip von Benstoff nen fa panni an neya United Kingdom ma piang ni in US khopui ni wiaka an chung kwa in an khosame kani mi fir fiak te chet na hun ram hlawm tak tak Afghanistan Yemen Iraq le Syria te kalin chanchin ngai nom tak tak alo la khom thin ani ahwai sen na chungchuang taka wang hian loman po engmozat alo dong toa Myanmar ram boi me kara ram sang sang te chuan an ma ni mi le sa te an ko kir me ka Myanmar ma jin lo turin anin chamol molani Clarissa ero chuan anun na thapin Myanmar ma thil thleng mek chu amin nge yam huwa mi te hna puan chu atum ru hle ani Myanmar sipai ro rel na dulo na lan tira norhoi hojinga mi zanga chuang chu sipai te kutuarin an thito nia report ania thotan ni kha mi puite hian sipai dulo na lan tir na chikhat garbage strike chu rengon khopuya an nei bok rengon khopuya norhoi hotna chikhat garbage strike an nei mang hian mi puite chuan kongpuya bolho tam tham tak an pai khoma ko thler poimo in kalpo na tur sang sanga bolho pai dar mu tur om bokani civil disobedience campaign mangin sipai ro rel na dulo na lan tir na hi kong dang dangin nei alo ni to a kar liam ta khan silent strike po an lo nei to bokani thotan nia rengona garbage strike nei tur chungchang hi social media lama le rengon khochunga loudspeaker manga the dar ania mi puite chu an bolho te kong pui pui mo la ya da kom tur hian an soma heti lai hian thu nei tu lam chuan ko thlera bolho pai te chunga action na tak lak ani tur thu an sei bokani
thoran ni khan ram chung hun sang sanga nor hoi hot jinga mi som pali chu sipai ten an kap hlum le a an jinga paria chu rengona South Dagon district ami an ni ti AAPP chu an tar langani ram sang sang ten Myanmar a democracy sarkar tin le turin an nora shek na po ram engi mozatin an siam to ani thoran ni khan US chu an Myanmar ne na insum don ton na trade deal an siam chu ti top lai lo kan ni ti soin mi pui sarkar din le turin an phuta US Canada Britain le European Union point Myanmar sipai ho tu te shek na hi an lo siam to bokani United Nation point nor hoi hote chunga Myanmar sipai te che dan rong tak chu an dem thu an lo soi fo to bokani civil mi telaka sipai te che dana Myanmar ma nam sipai te an lungoi to lova sipai te anin thla dul wat ani lo chuan civil mi te chantura pen chuak turin an wawani Myanmar ma hian nam sipai pol somni chung anoma ramri hnailam zela omin anom na chin an thunun hne hle hlomani Tang National Liberation Army Myanmar Nationalities Democratic Alliance Army le Arakan Army te chuan thole ni khan Myanmar sipai te wawin tharum tho na an ti top lawani chuan lungoi lo na lan tir tu telama tran mun khuar an tum thu an soya heng pol pathum te hian vau khan na an ti chuama hian pol dang pahni Karen National Union le Kachin Independence Army te chuan sipai te le police te ebzongin tun hnaya an lo che chuak to bokani thole ni khan Bacoa police station chu roketa ka ania police officer panga an hliama ati tu ero anin puang lovani KNU te hi helpol lian ber an nia anni hian kar top khan Kawin state kho chaklama sipai in kulna an lo hne chu sak towa hemia wang hian sipai ten in do thlona mangin an be pha bokani pado so toni KNU Foreign Affairs ho tu pa chuan sipai ro rial na dulo mi puite kalphung chu KNU in an thlop zel don ni in asoya KNU 5th Brigade in thole ni khan sipai ten in do thlona manga be an ni chu adem hlea chanlet mai zel lo chu ti thei an nei to lo ni in an soya ni kar to pa in do thlona manga be tok te omna hnaya om Karin mi pui sangthum chuang te chuan sahim na zongin ngopui tlan pelin Thailand ne na anin rina an tlan chia Thai Foreign Ministry chuan thole ni khan thu chu asiamin mi sang ni le zathum te chu Myanmar ma an let ngal thu le mi zanga somnga an chambang ni in an puang ani Karin activist te chuan Thai thu nei tu te chu mi pui te sahim na zonga tan chia an ni laya an lo pom du lo chu an dem hlea UN refugee thu nei tu te tangyal po andrama lu an khap saka wangin an dem hlea ni Thailand Prime Minister Prayut Chan-o-cha ro chuan andrama ral tlan lu tum tak tak an tam lova an lalram thu nei tu ten silayamo tiang mangin andrama kir tura vaulet an nilo ati thungani Myanmar sipai ten civil mi telaka hleilen na anti lan na satial telawanga nunna chan anom bel zelta ka US State Department chuan rampani inkara palaina na thoklo zong te chu andrama ho turin asia tira lungoi lo na lan tir tu ten tun hnai ni thum maya nunna za chuang don an hlowa US chuan anram mi le sa te sahimna tan non essential diplomats le an chung te chu ko ho athazok ti in remruat na an siamani barmi sipai ten mi pui te thlantin sarkar thu nei tu te an ni na hi sakin an mana sipai ro rel na du lovin norna le lungoi lo na lan tir na achua pha atop mai po arinom lo ti in State Department in thu chu an siamani Department of State in Burma chu san tura thutluk na asiam chan chu US sarkar na thok tele an chung te ba ka US khwale tuini na nei te sahim na kan du wangania hei hi department ngai poimo ma sak berani ti in antar langa tuna hian palai na na thok lo te tan chawa ti anina in ni som thum dan zela kanen no nang anti bokani thotan ni khan United States hian Myanmar nen kumsang ni som pathuma trade and investment agreement an lo siam to chu democracy hnuaya in thlanna manga sarkar an siam ma chu man an khabri ani Myanmar boina chungchanga Mizoram palar puban nei tluanga thuziak hi han ngai thlak sunjom tengu unaw te u zam su kolram boina wanga kan unaw te din hun khirtak loin mung me khi poi kan tin kan tuar pui tak zeta he boina hi engti zong point ma chonse om kan ti in kan thria thiam puya
ril ru phim tak puwa zam hau lova anma chon theinan le antana thil thaber an sual chuange theinan engkim ti thei pathian hena tong train kan dilani mizo te hian mizoram square kilometer singni sang khat somriat pakhat pona chin state square kilometer singthum sang ruksom pakwale kali kabo phaizola kanunau te boram anga zaw le ngethi khowela mani tap chakzol anga tlang nelna zoram khovel dang kan neilova kan nei bel to ngai kherlovang chinlung chuak zinga sovereign state a vice president ni thei Henry Van Chewa bak an piang le to kherlovang Dr. Sasa ti lo sovereign state mi pui ayo a United Nations a special envoy ni thei po an piang le to kherlovang Myanmar mi pui zinga chin 0.88 lek atangin he kum somni lek chung hian chutiang mi poimo pahni chu an chua thei lain Mizorama chengten India politics a poimo na kan nei nep so zia te hi chutila kan tha te ma khuwa thlir chunga ril rusaw le in hong taka kom saku naw ral tlante lo chom dol hian lukhong hlutak ane ke chuan karing India ril ru threng chunga Mizo ril ru man hun ani ral khata tangin ti sak thei nei tam lo maila mi khwalte narlova an chunga that chua thin kanu naw te lo mi khwal le thi chu kan ti mak mo ani zonun moi hi ron tem ro kan komchar ten an lo nar chawani poin keini chuan nu naw chu ral tlan ena in lovin khwal tha thlenin kan lo thleng zelang kok tu ero chu kan lo kok veang